Kadirli yoldaşlar, koyduğun konaklar, spor sevişi dostlarımız. Rıksatitigi sizin isimler, bugünkü Devletovlar prizine uyuşturulgan İpteşlerçe uçraşuldaki oyunun başlap jiberge. Команде напротив Пескольчик, привет. Команде напротив Пескольчик. Привет. Bizning bugungi Devletovlar prizine uyushtirilgan hokkey o'yini tamamlandı. Ol bizning To'qay rayonining Mires avli komandasining yenguvi bilan tamamlandı. Olqishlaymiz. Bek zo'r rahmat sizga do'stlar kelganingiz uchun. Bugungi o'yin bek qattiq, kuchli bo'ldi. Mires komandasini bugungi yenguvi bilan qutlaymiz ham bo'laklarni topshiramiz. Qutlaymiz. Elile. Olga da bakara, piske de bakara, motor edin. Bana tutayım, yigitler. Ezirlep birem değil. Kadirli balalar, mine şuşunday matur tradisiyalarımızın yılda o'tkazilib turan sport meydançıklarında hokkey, kadoklarda mine şuşunday yarışlar uyushtirilib turadi. Kelешекте de şu yarışlar davomli bo'lsin. Qutluq selamatlik, tarbiyat bo'ladigan birlikte doim Mires komandasi kutib qolamiz. Men jiddiy yol hokkeyga yurib, mujiklar bilan o'ynab yuribmiz zalaning idoralarida. Lekin menga ko'p taqdir kelib o'ynarga, trenirovkada kelganlar bunda bir şey bu zaybat. Tag'in bir topni, tag'in ko'p taqdir kelgan yo'sin. Lekin menlarga olmasa Biz Tekirmen avulu için hokkey oynarga keldik. Benim kızım Хазиева Лилияна врат топкашы болып тұра. Улым нападающий Хазиев Данил, өзім итекле хоккейда ойнаған ем. Biz тырышабыз Tekirmenni olga алып барырга һәр вакыт катнашабыз. Bu oyun
oyunda biz ikinci orunga çıktık, жеңілдік. Әзгене балаларға көбірек, наверное, тренировкаларға жүрге керектір. Нығырақ тырышырға. Келешекте оларға зор оңышлар тілейбіз. Тренировкаларны қалдырмасынlar, тырышсынlar. Бұлдырырға, алға.